Көкүнбай бул өзү өкүмүрөөк киши болгон дейт. Курч. Көкүнбай ишигилип укмуштай чоң тоңки политик да. Көкүнбай укмуштай. Эми жанагы карабайсыңбы? Өлөрүндө жанагы Сарбагышта кыз бар экен ишигилип бир тууганда. Анан кийин кой сөөгүм ошаяктан чыкпасын деп туруп ачарчылыгы бак 33-жылдар. Анан кийин жана түрмөдөн өлө турган болгондо ай караштыргылачы ушул жакта бир саяк жыты саяк бар бекен бул тигилде. Анан кийин могу эме тиги кургак сары деген кишини таап ушул бар. Чыкыргыла ошо сарынды. Ай сарым, мен сага көп жүк болбойм. Кудайдан эме көп болса үйүңдө 1-2 күн болормун. Бирок менин менен артың жакшы бала ишигилип жакшы болосуң бул тигил. Мен эметпей үйүңө чыгарып алып бар. Анан кийин тияктан ошол кыздар келет тиги. Анан алып кетебиз деп. Сен бербегин деп ошентип турган сарыныкына чыгып барып. Анан кийин сары эптеп төшөнсүн келатат деп алар бир жылкы союшун кымысын анак мына ишигилип алып кыз кыйын да. Жакшы турган жер окшойт. Анан кийин алып кетем мен багам дегенде болбой тиги сары мен бере албайм бул тигилди. Анан кийин ошо менен бербе деп айткан да. Анан багылар келатат дегенде чепкенди кийгиз, мен урчантып тибеттен отуруп анан кеткенде тиги сууну кечип сен үнүң жетпей калган кабар айттыра албай каласың. Мени тиги жаткыр. Анан ыйманын айтып кой. Анан кийин ыйман айтып кой дагы эшикке чыгып үн чыгар тияк усап кетсе анан кантип кабар эмете албай каласың. Ошентип ыйманын айтып туруп үн чыгарып анан үн чыкканда Кудай тигилер кайрылды. Анан жарыктык ошо кезде карабайсыңбы касиеттүү ишине бу эме куйрчукта барып калган экен жанагы тиги бүткүл Кыргызстан боюнча элдик шайырлар чогултуп антип бирдемесине өткөргөн. Анан куйрчук барып калып, анан куйрчук анан кийин куйрчук жүргөн жерде Кудай өзү эме өтөт. Анан бүт ош жерден анан эме чогултуруп анан кийин Көкүнбай жакшылап көбүшүптүр. Бул тетиги төкөлдөшкө дейт, Бул 1933-жылдар каза болгонбу? 33-жылдар. Бул түрмөдөн жана сары кап кетет. Жана өлөрүн билип ыйманын айттырып анан кызы узай электе өлөт да, карабайсызбы? Карабайсың. Шулар билип сезип. Кабар жетпей калат кызым өлөлгө узай электе өлөйүн деп өлгөндөй болот да мындай алганда. Карабайсың. Жанагы тиги ай бул мисалы Оразбактынын Арык мырза, Мырзакул мырза, Асан мырза, Кара мырза, Токоч мырза. Так. Мырзакул мырзадан Алым Сейит, Тыным Сейит. Алым Сейит алган бугенени. Ооба. Ал Сейит деп да айтышат, Алым Сейит деп да айтышат. Мейли болуптур. Так. Бугенеден Ал Сейит Төрөгөчкөр, Бооке, Бообек, Кыдык, Белек деген 5 бала. Белектен эң улуусу Алдаш Баатыр. Алдаштын бул аялынан Шапак, Меңмурат Тазабек, Меңмураттан Боронбай. Кичи аялынан Бирназар Кудайменде Төкөк. Бирназардын эң улуу баласы Аалыбай. Аалыбайдан Солтонкул. Эми
Soltonkulu'nun bir ayağından, Begalı'nın kızından, Kurgak Begalı'nın kızından, Begalı göç var başa, Gensuga, adegende Tongo var şu an, eşiğilip, Tongu'la jakşı yerin beri koyup, eşiğilip Gensuga varıp durup karışıp, o yerden Begalı'nın kızın kimge verişip, oşondan Sarıbay menen Tınıbekler öyle otat, Begalı'nın kızından. Begalı'nın kızından. Soltonkulu'nun davri ayağından Göçkönük'ten Japar'dan Sultangalı, andan Nurgoca'dan Sadır. Emi Sarıbay'dın bir balası varken, bu Tügel Basırkbek'tin kitabında var. Atın toğutam. Al balasına jılda tangır Kaptagay degen davr Minjil Kulu'nun kızını alıp beret. Jılda 300 жылкыдан bölüp beret deyt. 300 жылкы bir жылga jetpey jogolat deyt. Özü içine komus çerçiken kerege tüge butlar tasarıp koyup komus çertip arkı adam ağlı vay andan keyin çoң atam Soltonkul öz atam Sarıbay, kaynatam bolsa Kaptagay, içkenim tigi Kaskar'dan kızıl çay, anan balança jibek şayı, anan keyin meni kantip, jardı kılasın Kudayım ay dep, uşintip, emetip çerdi. Anan bir Ordubay degen жылкычысынын başçısı varken, özü Çeçen, özü dagı Kudayırganday, janagı ölörün bilgende karata söz şunu aytып atam. Anan Ordubay özü Çeçen dagı özü jölümesi var, uşunday kasiyetli kişi eken Ordubay. Sarıbay'dın жылкычысынын başçısı. Anan жылкычылар bir günü emetip oturup, orada gel sen bazen de bilesin, ölöründü de bilesin, kaçan ölörsün de tamaşalaşkan eken. Ana men baydın baldары kaçan jüyo baskan dölüm de koyuptur. Jüyo kalgan dölüm. Anan keyin al oyloptur. Ya tamamdır, Sarıbay'da uşunday, oşaga 10.000 жылkı varken, uşugan tügösün olmadı. Anda 1 yıl 2 yıldan keyin eme çırpap turba. 16. жылkı, gün. Oşa menen anan keyin bayağıntıp çarçılıp baldı bana, gayren el çarçılıp oşunday. Anan bir günde temselep, Ordubay'da geletsa, bağı komus çekken Sarıbay'dın balası aldına çıkat, ada jüyo da. Anan Kuday, devlenen tigi bağı aydına gelip, köp bolsa 4-5 5-6 bir uçtan talkan çoğult kılaçı da bana nepte böyle. Bağı kaynak su, bir kasan kaynak su, ağını salmış olan bir çayçınızdan bir ayakta içişip durup, Kudayga menin tigi o adam barla, baydın baldары tigi jüyo kalgan dölümdü. Koy, menin boğuskum gelip kalktır dep durul oşamırın öldü deyt, janagında karbaysın, Gökünbay lan tölü otpay. Ündöş otpay. Gökünbay janagı orusu güçögöndükten bul jumgalga жетпесин билген да ошо жерден. Конечно. Ошону билип атат да бар. Мыкты. Анын үстүнө ким жеткирет, анда машина жок болсо, кандай кантча